Isa so te channel a kalo lom le vek chu a tunlai chu Myanmar a online scam center hian khovel ngei vena hlo viau maya online scam center heta hian mi tam tak mi thanem tak man chuan ni to a India mi thanem tak te po Thailand lama tlan chen het tang hian India chuan a ruai ho to bokani kha hemi chungchang hi thuiwak lawin han ti ri le lokela Myanmar sipai te chuan Thailand ram ribola online scam center dap le in ramdang mi jathum somli parukan man le ni in an soi Myanmar ram ria hian scam center lian tak taka oma ram rang ranga tangin he hmuna thok tura mi an bum lu ba ka chhorlui te po an oma Myanmar sipai sarkar chu scam center omte ngai tha pu an lo ni photo boka kumin February atang khan dan lawa thilti te dap chhuan na hi kalpui chanani state media the global new light of Myanmar in antaran danin sipai te hian ramribula gambling hub suikhok andapa he hmuna thok mi jathum somli paruk te manin thuzo fia anni don ni nan tar langa sipai te hian center andapna hian mobile phone sing chuang an mantel bok kumsang ni somni pakhata sipai ten civil sarkar paithla a thuneina an chanhu khan ramri che vela sumdon na hmun te hi ngei vena hlo lo hle maya hewang hian scam center po a hluar pha ni in sir chiang tu te chuan an soya heti lai hian sipai sarkar chuan helpor rang rang te chu ven himna hnuaya scam center CMT ra apu thung helpol thunun bialte an lak let hnuwa ma an la thei chau ni in Burma sipai lam chuan thu chuan siam ve thung ani suikhok area scam center kalpuina hian Chinese Cambodian Xi le a company yata yanin rolna sa ni in sipai thunei tu te chuan an soya se Zhejiang hi kumsang le somni pani khan Thailand na man lo ni to a karma sa khan China a thona niya online gambling le fraud operation kalpuina pu na thu boy engemazat siam sakan ni Zhejiang le company hi Britain le US chuan ma in rek na an lo siam sakto boka US chuan Zhejiang hian Myanmar atanga Thailand ram ri chu suikok gambling ri hlo tol na no chizorna le khovel ram rang ranga mi te bum na hmuna siam ani ati mi te bum na hmuna siam ani anti October thla khan Myanmar sipai te hiam scam center KK Park an lo dap to boka building zaruk chuang an ti chia a February thla atanga beipuan thlakna hian scam center a thok ram dang mi sang sari vel zet chu an rama an thon kir to a Thailand point cross border internet ati to pha to bokani Japan le China buaina hi khovel mi puinga event me kania sarkar an thodun na sarkarin sumdon ton na te tuna hian atuar chhome ka sumdon na hmun te pon tin flight ticket po anoi tel fe mai cancel ani to boka chuti lai chon in biak na lam pan turin sarkar rang rang te nan nge na Japan Prime Minister Sanai Takaichi na tun naya Taiwan chungchang athu soya wanga China ne na inkar borok chian nei siam thattumin Beijing a rampani IO te anin bia China Foreign Ministry Department of Asian Affairs Director General Lui Jin Song le Japan Foreign Ministry Asian and Oceanian Affairs Bureau a Director General Kanai Masaki te chu in bia in China hian an ram kai hnuya Japan Prime Minister in thu dik tok lo le buaina thlen thei zonga thu a soi chu sut turin an phuta Japan chuan an ti dik lo chu siam tha in China mi puite hena chiang tekin an hril fia turani ati China hian Taiwan hi aram china angaya wangin Taiwan chungchanga Japan Prime Minister lo tong chu an ram chung in rel bolna in rol anga an pu ani Japan Prime Minister hian November ni sari khan Parliamentary Committee hena November ni sari khan Japan Prime Minister Sanai Takaichi chuan China in Taiwan optuma abeyani chuan Japan in rolin an sipai te tiran ni don ni khana soya athu soi hi China chuan an hel hle maya an inkar borok po achiat pha me kani Japan rama jin lo tura ami te China chuan ti in Japan azin tum noi tel ticket te po refund an ni to boka tiang chuan sumdon na lama po rek na te siam tumin an in tin tu rupani kha tuipui lama po China hian indolong engamazat te an han tir kwala borok so sang tak an ne wang hian tuipuya indolong thanem tak China chuan tir chuakin destroyer frigates te tin Japan po hian next generation missile te an en china China tuipui paltlang tur ka phak mai chu tiang chuan ma ala a
hei hian in kar boruak tang taka siam bel mek bawk ani heti lai hian Mexico chuanin ruihlo tol rupol laka be pui thlak rotna chuan hnola Mexico President Claudia Sheinbaum chuanin US President Donald Trump ana Mexico rama ruihlo tol ruthin pol laka US sipaite be pui thlak tir arotna chu a hnol saka Donald Trump chuan an rama ruihlo tol lut thin dang turin a thei anga piang ti a in huam thu a soya Mexico rama nge a sipaite po tir mai adu thu a soya mase Mexico President chuan hetiang thil hi a thleng don lo tia soi Trump chuan tum enga mozat misual pol be tura US sipaite in rol tir arot to a mase ruihlo tol tu pol te be na hian information in petonin kan thok ho thayang ti a hril kan ram chunga keimani nge in ma kan la thaya ramdang sarkar in rol kan rem ti lo ti in Sheinbaum chuan a soya angai dan hi Trump le US Secretary of State Marco Rubio po a hril to a rathiam hle ati Donald Trump hian an ram chung US ram chunga ruihlo tol ruthin telaka in dawa puang tila kan soi sualom love US ram chunga po ruihlo khoite ruihlo tol tenen po tuna hian nasa takin in norna omani ka US sipaite hial tir annia chutiang vel chu ani US a fentanyl China atanga lut tam takte US chona top thena turin China chu mala turin Trump khana nora khawangte po khan tarif sang taka in lak na chan pakhat te poni Trump khan blacklist ram thren khat blacklist anei nuala chungsinga chon Mexico te po US a ruihlo tolluna mun ani wangin Mexico chuna taka mala turin Trump khana lo ti to bokani o tunlai chu US a hianin abstain chungchang hi lar khop maya US Congress in abstain file tlang zaran rem ti taboka hemi chungchang hi thuiwak lovin han ngai thlave leila US Congress a hian American financier mei chetam tak khoi khema puwa thiam lo chantir Jeffrey Epstein chungchang chuina Justice Department file tlang zarani theina turin abstain file transparency ekan pom President Donald Trump hena pompuina tura thonani abstain hi politics le sumdon na lama langsar tak tak te nena inzom na thatak na yani wangin achungchang hi Republican tele Democrats Party ten in beina atanan manga hi wang hian US apo hemi thom hi ring hle thiamlo chantiran in nuwa zela tangin umsang hele som pakwa khan Manhattan jela atana sela athia mani intilhum nianga yani President Donald Trump chana file tang zar hi adu lo reng nuwa angai dan thlagen tlang zara dut le ta zoka House of Representative a file tlang zar chungchang a vote laka adu lama vote zali somni pasari tla in adu lo lama vote khat chawat la thunga House a pomani nuwa Senate in abstain file transparency act chu apom vele ta bokani o kan hretangin mania India khopui New Delhi a Red Fort Bull rail station a bom puwa kani kha thijil bom kara tanga ti puania khawang khan mi thanem takan thi nge a India sarkar chuan kha helpol chet na nia an ngai ani kha khawang khan India le Pakistan in kara bo ruak tang taka man nge ani India Federal Anti-Terror Agency chuanin cholni mai khan India Federal Anti-Terror Agency chuan Kashmir khwale tui chu Delhi kar bomti puana in nam hnoi inianga in an manani kha kata khan mi thanem takan thia mi somni an liam bokani National Investigation Agency te chuan an mi man hi Amir Rashid Ali hania New Delhi an mana hei hi kha kar kha ama minga register thatani wanga man an ni bokani kha thil ti tu zinga an pu Ali hi suicide bomb ti puani theina ta na mala tu zinga mi ni nan soya kha bom tit puak tu kha Umar un Nabi South Kashmir Pulwama district a khosa ni in NIA te chuan an soi ani o tunlai chu Pakistan le Afghanistan in kar buai hi khovelin an ngei ven chan pakhat po he an buaina hi kangkai zau thai ani wang hi ani boka achan chu Pakistan le Saudi Arabia hian in thuthlung an naya defense pack maktak mai an kalpuya kan puang to na chungin Pakistan beina chu Saudi Arabia tan chuanin anram beina anga in Pakistan chu apui thei dona chu tiang che chuan Pakistan chuan Saudi beitu te chu a beive thei don bokani chu tiang chuan an ram veng him ton turin thuthlung kha an siama Saudi Arabia beitu te Pakistan hian
a nuclear missile hmangte pon a bei thayang ti te agreement a khan an ziak nge a chuti lai chuan hei hi India tan chuan agreement thalo tak ania tin Pakistan melma han ti tamaila buaina han nei mek ania buaina nei pui Afghanistan chu India nen thuthlung an lo ziak ve mek boka India nen tho hona thuthlung an ziak chho meka Afghanistan khopui Kabul a India embassy thar hon chungchang te hei tuna po Afghanistan chuan Indian investment te le bungrolama insum don ton na te kalpui turin Taliban minister chuan New Delhi a thleng le to tuna hian in biaknan kalpuya hei Pakistan chuan angai chang mekani Afghanistan Taliban trade minister chuan New Delhi chu nimin pia khan a thlenga heta hian thu asoya investment chungchanga te rampan nei hian tho hona than nei angai in leichin na thajok an nei angai ni tin a soi thlamasa khan Taliban sarkar chuan India nen tho hona thuthlung khan siama an embassy po Kabul a hian India chuan embassy hong thar le ta boka Kabul a India embassy hi chan hele somni pakhata US sipai Afghanistan atang anin nu do nu khan India chuan a khara khami nu khan tuna hian a hong thar le ta ni Taliban sarkar minister Alhasnur Uddin Azizi chu a Indian counterpart foreign minister nen rampani sumdon na in sumdon ton na chungchang le investment chungchanga thupui mo takan soiduna Afghanistan commerce ministry chuan hemi chungchanga hin statement ati chuaka he meeting a hianin economic cooperation ti chakdan turte sumdon na huang chunga in leichin na le tho hona thajo kom theinan te joint investment siam chungchang te le helai rambial in kalpo na le sarkar tho hona chungchanga ngelnghet zoka thil kalpui dan turte hanrel ani tuna hin Afghanistan chuan Iran nen sumdon na lian takan na ya tharukal ta chung khan Afghanistan le Iran sumdon ton na hian billion khat point parukatlinga tunma deuh khan Pakistan nen po hian in leichin na tha sumdon na hian an na ya Pakistan nen hian billion dollar khat point pakhat zet in sumdon ton na an nei bokani chungai tam India le Afghanistan chuan sumdon na virvel sumdon na an kalpui theina turin chaktaka malak ani tur thu Afghanistan chuan an puang bokani India le Afghanistan hi tunma history han thlir pon in leichin na le thian thatna chaktakan lo nei to thina Taliban sarkar ron indin chua ma pon New Delhi le Kabul chuanin tho huna thatakan lo nei to ni tuna pheichon India tan Afghanistan biak that hi poimo viau maya Pakistan epna tan Afghanistan hi ramrem chang tak mai ani chuti lain China atanga hnai te ni boko wang hian Xinjiang atanga hnai te ania hei hi China ep tur le China lam thirna atana mun ram chang tak chu Afghanistan ani hei hi India chona mu mai lova hewang hian Kabul a po embassy tun thlakal ta khan an hong rum ani hei tun lai chu Russia Ukraine in dona vung chhole mek ania in beina lian thei khop mai ral thuam lian manga in chan ton na te tin drone mang hian tuna hian an in chang ton meka drone war drone bell a thleng mek ani kan pon thin tak ang khanin an infrastructure critical infrastructure anti oil thlit fim na mun te energy mun ma te an han in be chiat sak rep maya hei hi in dona a an king puite nu niamna ata na poimo veo bokani heng oil facility ang chi oil thlit fim na mun an han in be chiat sak hi oil production atlan niam roi zela sipai te mantur oil thar chuana mun ang chi te be ani chuan sipai te panan tuara ral matong front line a hian logistic support a buai chuan sipai te hian an tur viau zel ani heti lai hian Russia Ukraine in dona Russia fighter jet an chachuaka Ukraine Ternopil lama be pui thlang na lian tak mai thlenga heta hian mi somni paruk jet mai an thito Ukraine khotlang lam Ternopil a chuanin Russia in do thlona manga be pui thlang na lian tak maya mi somni paruk jet thito in mitam takan hliam ni in Interior Minister Ihor Klymenko chuan soya Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy hian Russia in Ternopil abe na hmuna hian mi somni pani an la bo mek chin hriat lovin an lo mek ani ati Russia hian Ukraine rampuma drone zali som sari parukle missile somli pariat darkar somli pariat kalta chung khan an kap luta hei hian Ukraine energy le transportation infrastructure poimo tak te abeya khovolaya ni puitan an mantur energy heat infrastructure angte
a chena sa ania soi ania power supply khailak na satak wangin Ukraine mi puiten harsat na helai Ternopil bi ka hian an tur mek ani Ternopil a hianin be pui thlak na awangin chen na in engemaw zata chhia a kang threl tu ten kang mai threl mi tumin ma han la a in chim hnuaya mitang engemaw zat lak chhuah ngai bok nen teng chuan an buai tlang hle a bo hi somni pahnih vel setan la om chin hriat lowan la om hemi wang hian thizat hi alapun hle rin ani helai bial governor Klymenko chuan telegram kaltlengin emergency crew te chuan zan khua in na an thok ti aron tar langa in chimina adel bo te zon mek zelania na tam takala oma apoimo ber chu in chim somrem rum nuaya mitang te tamalak chhuah chu ni ati building pahni phei chu a chim chene vio nia soyania mei akanga heta hian building pumpui hi akang chene hle nia soi ani boka amai ro chu hebe pui thlang ma hian helai hmuna tang hian mitam takan lo chuak man hlo ani thunei tu te chuan naupang pathum telin thizinga hian thunei tu te chuan thizinga hian naupang pathum an tel tian nem ngeta oksana kobel chuan a fapa alabo ti soin building pakhata flat pakwana hian an oma ta chuan hat thok turin a kal chhuah san lain hebe pui thlak na hi Russia hian ron kalpui puakri na satak kara kanin le chevel be ni ti ka hria a kholin kanin lam ka bia a maro chu inchim kara hian ka chung ko te an tang me ka ni tin a soi Ukraine khotlang lam ramri nei to member Poland chuan khochak lam reservoir le Lublin airport chu hun engemaw chenata nan khara an airspace veng himin indo thlona te an tir chuak bokani Russia beina hi Ukraine President Volodymyr Zelenskyy an European diplomatic mission nei tura Russia nena remna zonga in biak na thar thole lai mekle chumi kalpui tura Turkey atlo lai thil thlengani he poi khoina wang hian Ukraine bial pasaria energy infrastructure achhia a he wang hian rampuma power du khoplo na hana saviawani civil me de chu tum reng wanga beina to kan ni Russia chun chu tiang chu beina airstrike chu kalpui ni ti in Ukraine President chuan apua chuti lai chuan Ukraine hian Russia ram chunga fir fiak beina Ukraine na kalpuin wanga ni ti in tuna an chet na hi Russia chuan a soya Ukraine sipaiten Russia chimlam Voronezha United States siam ATACMS manga missile pali an kalu hnuwa he thil hebe pui thlang na lian taki Russia chuan ron kalpui vele ta ani tuna hian an buai khop maya Ternopil a hian engzat nge lathi beldon in chimkara tang tuna an la hmulo mi somni panhi te hi an thivekani phei chuan thizat hi an pung hle turangai ania chuti lai chuan Ukraine Russia indo mek na hian UK chuan Russia en thlak long spy ship te chuan an tuipuya chet an ron la ni in an puanga UK an thin rim hle United Kingdom chuan military option man a in pei thu mangin Russia vo khana ape sipai manga Russia chan le chu du thlan na omani ti in UK chuan Russia spy ship tena British tuipuya chetan lak no hian thu chua an siam rup mai London chuan British Defence Secretary John Healey na thu chua siama yatar Royal Air Force pilot laka Russia chet na chu thil hlo om takani tina soya British chuan Russia long chet vel na zirchian ani tur thua soi Defence Secretary chuan UK naval frigates le RAF P8 Poseidon thlona te chu Scotland khochaklam tuipui kama patrol na ya an kallain Russia spy ship hi tuipuya anmu tian soya Vladimir Putin hnena thucha khong tak UK chuan an peya kan hmu chewa in thil ti hi kan hria a tunkar chung hian yantar chimlam pan tur hian kan sipai te engtiklai po a chechuak turin an in pe ani ti in heli chuan a soi yantar atanga British RAF tena he action hin kalpui masak berani kan ngai poimo hlia heli chuan Navy ten Russia chet vel na uluk zoka an zirchian tur thua soi British Air and Naval Force te chuan an ram tuipui le an van bo ruak te veng him turin theito pan chhuah dona chumi ta na hlo om ron thleng ti bo turin man la zel don ni in British thu chhuah chuan a soya humsan le somni pania Putin an Ukraine be atang khan Russia long le tuin hnuai long thren khat te helai tuipuya hian an ron lang fo to ni hilia puna hi London a Russia embassy chuan an chang le ta British sarkar chu Russophobic le whipping up militaristic hysteria ti in a puwa thuam jenei lawa in puna mai ni in Moscow chuan a chang le ta
United States hlok na le United States himna ti chiat na engma omlo ni in Moscow chuan a chang let helai British tui pui chau ni lovin European continent pumta na buaina lian jok thleng thei le chok chuak thei thil ani wang hian helai atanga Russia hi ein thiar chua ain rol to lo kan be sei anti Royal Navy te chuan Russia spy vessels chet dan enfia tur hian long pan ni antira British Defence Secretary hi le chuanin Mediterranean lampan turin long antir chua thua soiboka Kremlin nena inzom long Russia ina December thla kan Finland thu nei tu te chuan Russia nena inzom long pakhat chu Finland le Estonia in Kar Baltic Sea tuipui hnoya power cable tumreng wanga ti chhia puin nan lo man to boka Russia Ukraine buena hian Ukraine le Russia in Kar chaw ni lewin nei to nena an in Kar po ati tangman thin hle ani kha Ukraine ramri nei to ram chung van bo ruaka Russia in do thlona thlok lut te indo long Russia spy ship chet vel na zong te chutiang te chuan in Ukraine pon lam nei to nena an in Kar bo ruak ti tangtu te pon ni mek ani Russia Ukraine buena wang hian ram rang abikin nei to ram te chuan in an defense budget an tipung viau maya Britain po hian kumsang nile som thum panga a chuan in defense spending atan an gross domestic product atanga za apanga ati punan ti amani nikum lama hian za apani point pathumin an defense budget kha an ti tam to boka nei to ram tam tak hian hei hi an kalpui dan ani mek o khochak lam in dona tun tum chukanan soyania Ukraine Russia in dona hi kumthum chuang zet maya kalta a in biak ram tumna lam hi an la hoi lo viau maya in beina ti hi thom kan hriat chu ani reng mai Russia Ukraine in chan ton na hi lian chhozel maya drone war thlenga drone manga in chan ton na alian tial tela he hian engdin hmuna nge khovel min hruai don ti te kan nga chang zel don